Želimo da vidimo Rusiju oslabljenu, do te mere da više ne može da uradi ono što je uradila invazijom na Ukrajinu. Želimo da vidimo međunarodnu zajednicu ujedinjenu, posebno NATO, rekao je Austin novinarima u Poljskoj na briefingu sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Prema njegovim rečima, Blinken i on su u nedjelju održali produktivan sastanak sa ukrajinskim vlastima na kom su razgovarali o podršci ukrajinskoj vojsci. Bila je to veoma produktivna diskusija. Razgovarali smo o podršci snagama bezbednosti, o njihovoj obuci kao i o ključnim pitanjima o kojima ćemo razgovarati sutra u bazi Ramstein na sastanku sa ministrima odbrane, rekao je šef Pentagona na konferenciji za novinare, ističući da se tokom sastanka u Kijevu razgovaralo o pitanjima koja će pomoći da se dobije trenutna bitka i da se fokusira na budućnost. S tim u vezi napomenuo je da će glavna tema sutrašnjeg sastanka biti razgovor o pomoći ukrajinskim oružanim snagama. Kako kaže ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, izrazio je duboku zahvalnost Amerikancima na podršci, a šef Pentagona pozdravio Zelenskog banderovskim sloganom "Slava Ukrajini", obratio se Austin predsjednik Ukrajine, na što je on odgovorio: "Da, slava herojima".